ti već rešavaš jednačine i nejednačine? Evo, pre sat vremena smo pokazali da ni hemija nije bauk kao što mnogi đaci to misle. Evo, ja ću recimo da se ovoga jutra malo bavim matematikom i napravit ćemo jednu jednačinu. Ja ću je rešiti do duše, ovo je matematika za početnike, ali nije strašno. Ali nije strašno. U naselju... Vreme sutra, sunčano i toplije. Gledali ste Hroniku televizije Kragujevac u 22 sata. Lako noć. Toplane ne odustaju od zahteva za poskupljenje grejanja, traže povećanje od oko 5%, a pojedine i od 15 do 18%. S druge strane, potrošači duguju 14 milijardi dinara, pa je većina daljinskih sistema omogućila reprogram na 6... Pičku materin. Chicken. Ti ne si ta. Pičku. Jo, ljudi moji, ovo je dobro bilo. Vranjske ulice prekrivene su snegom iako su službe za raščišćavanje na terenu sa kompletnom mehanizacijom. Vranjski putari objašnjavaju da sneg neprekidno pada preko 30 sati, pa je raščišćavanje otežano i usporeno. Prema posljednjim informacijama do kojih je televizija 017 došla u Vranjskoj meteorološkoj stanici, visina snežnog pokrivača iznosi... Ne, pičku materinu. Strašno. Šta gledaš kaj kurac? Jebem ti pleme. U trećoj utakmici 10. kola nogometne premijer Lige Bosne i Hercegovine nogometaši iz Zrinjskog su porazili Radnik 0:0. Istina. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program, idemo zajedno u novi dan i mi odavde iz studija svi ne znamo da li je svanulo. Znate bolje od nas, a zna i Sanja Belović, ona je na Dunavu. Dobro jutro, Sanja. Na kičmu, nisam ja dupetom ovde sta. Vi ste mene umesto ste me podigli još... Vojca, Sanja, sram te bilo. Sanju smo iznenadili. Ženo. Vraćamo se. Eto, nakon ove zabave još vam samo želim ugodan nastavak večeri. Tu i tamo se počešite po testisima, naravno od kojih ima, i laku vam noć. Dobro jutro i dobrodošli u školski sat. Danas ćemo prvih 35 minuta našeg druženja posvetiti jednom od najvažnijih elemenata na zemlji, kisiku. Bez njega ne... Halo? Dobro jutro, izvolite. Pa htjela sam da pitam nešto advokaticu. Izvolite, slušamo. Dobro jutro. Ovdje je Marija Nešić. Isključite. Izvolite, Marija. Htjela sam da pitam advokaticu da li poznaje Mariju Nešić koja je pojela... Hvala vam mnogo što ste se javili. Imamo nekih tehničkih problema, mi ne čujemo ovdje u studiju ništa. Dobro, Partizan. Koji ljudi? Ti lud, mene zove Roni Otos, 10 godina, a ne neko drugi ljudi. Jeste, podržavam, dakle, što ste pozvali gospođicu u večerašnju emisiju, pokazala je da poznaje fudbal, da poznaje fudbalere, naročito hrvatske. Slušaj, bar da uživamo, ne samo da gledate svakog utorka nas bradate i matore, nego da vidite nešto lepo, razumeš? Jeste, i očekujem nakon emisije da vi to lepo isprangijate i Bog da vas vidi. I nemojte, molim vas, da osramotite Srbiju. Kao što znate, poštovani gledalci, u selima naše opštine postoje ogranci Narodne biblioteke Jovan Popović iz Kikinde. Najbrojniji članovi seoskih biblioteka su učenici osnovnih škola iz tih pičke materne. Vatrogasci su jutros na Vračaru spasili 7-godišnju devojčicu zarobljenu u stanu koji je zahvatio požar. U Kladušnici je bila i naša Vanja Čolić. Vanja, da li su otrovne materije opasne po zdravlje ljudi otišle u Dunav? Danas smo se uverili da te materije... Sad ćemo pokušati da nastavimo razgovor sa Vanjom.
Vlado, evo tu je mikrofon. Dan. Dobar dan. Hristo se rodi, srećan 1. maj. Vajstinu Vaskrs. Nije se rodio, nego Vaskrsno. Htio sam da vas proverim, A, to je moja mantra. No, vijesti iz Brisela nisu baš najbolje. U Briselu je kolega Marko Kovač. Marko, iako još sve neslužbeno, kakve ti informacije imaš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da. Dok ne uspostavimo vezu sa Briselom, kako valja, idemo dalje s vijestima. A sada malo o automobilizmu. Nije da menjamo ovako, da tako kažem, namenu emisije, ali može režija da pusti snimak jednog sjajnog automobila, Mitsubishi Pajero ili Pajero, kako god voli. Sjajan, 3.0 motor, automatski menjač, unutra, koža, luksus, ide gde god hoćete, sjajan. Ko ga ne bi vozio? Evo, da biste vi vozili ova kola? Pogotovo, recimo, da vam ih kupi država i da vam ih da se vi malo s njima igrate. Tako je Uprava za vanredne situacije MUP-a Srbije kupila prošle godine da li 20, da li 30 Mitsubishija, jer njihove nežne guze ne mogu da sednu u Ladu Nivu, kao sav normalan svet i da se voze Ladom Nivu, nego mora da sednu u luksuznog Mitsubishija, Parea, pa kad dođu do tamo do ovih unesrećenih, na primjer kojima je grad potukao pšenicu ili kukuruz, onako iz limuzine mogu da im mahnu. Dakle, kupili su Pajere, kupili su limuzine, nemaju protivgradne rakete sada, zvali su na strelci, nula je broj rakete na mnogim i pogodio je grad već okolinu Smedereva, a oni se sad voze u Mitsubishiju. Neka, eto, vi razmislite o tome. Idemo sad ipak na neke lepše teme. Ovce. Bićemo kratki. Nina i Marko. Bićemo kratki. Nina i Marko. Srpski teniseri blokiraju saobraćaj, izvinjavam se, vest iz sporta. Srpski teniser Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u četvrtfinale otvorenog prvenstva Amerike u Njujorku. Mada ja mislim da slike i video snimci govore više od reči, a to možemo pogledati na našem sajtu puzzlegroup.org ili putem YouTube kanala. I da završimo sa onom najljepšom informacijom koja stiže iz gradskog porodilišta. Proteklog dana i noći u našem gradu rođene su 3 bebe, 2 devojčice i 3 dečaka. Draganče, isključuj muziku! Draganče, ne taknite na dršku od metle. Ometnem vas na dršku od metle. Sad pršuta, sir, viski, pivo, sve. Dobar dan, poštovani Vlasi, Balije, Šokci, Škutori, Šošoni, Pagani, Cigani, Anamoni, izdajice, nevjerice. Pozdrav o Turci, o Poturice, o Posrbice, o Rvati, o Srbende, o Srbadio, o Bošnjadio. Pozdrav kopiladima iz miješanih brakova, ćafirima, pederima, lezbačama. Tako vas zovu. Oni koji vas vode žedne preko vode, što dalje od slobode. Dok vas tako zovu i ismijavaju, vaša djeca ginu. Mnoga deca su to prošla, mnoga deca to već, ima mnogo dece koju to tek čeka i koja će, zahvaljujući onome što će se dešavati u sledećih meseci ili 2, rešiti svoju budućnost. Odlaze, gube se, odumiru, gladuju, ne rađaju, tuku se, mrze. Politika vas je svela u torove, zavadila, otjerala u klanje, mržnju, ponizila, vara vas i ponižava. Politika i mediji su vaše živote, drame, patnje sveli u 3 minute koje se zovu vijesti. U toku akcija Ministarstva unutrašnjih poslova pod nazivom Sahrani sebe, a ne alkohol. Sahrani alkohol, a ne sebe. Ujebem ti sunce, kako ružno izgledam oko. Alo? Alo. Čao! Ćao. Ko je sa nama? Alo. Da? Ovde.
Pitam za zdravlje. Umirete? Da. Vidim da umirete. Zovite sad hitnu pomoć. I pred kraj emisije da čujemo kako nas vreme očekuje koleginica Lidija Marković. Lidija. Nismo dobili kompletnu informaciju, ali vreme svakako se poboljšava i subota i nedelja bit će lepi, provedite lep vikend, a priče iz Srbije možete pogledati i na našem sajtu rts.rs. Nakon smaka svijeta u podne, navečer će s vama biti kolega Goran Brozović. Hvala na pozornosti i ugodan nastavak večeri. Što je i vas usveđivao tim povodom? Jeste pročitali moj odgovor? Da, a evo da kažemo zbog... A niste pročitali odgovor, jer odgovora nije ni bilo. Irak se priprema za prve izbore za nacionalnu skupštinu nakon rušenja Sadamova režima, koji će se održati u nedjelju. Dok se u zemlji u ozračju napada i prijetnji obavljaju posljednje pripreme, Iračani koji žive izvan domovine već su glasovali. A Bela kuća sinoć je saopštila da je odbijen zahtev Kine da Mrcina Clinton želi samo da nas uništi. Nema pitomosti, nema samilosti, ima samo jedno jedino. Poruka za sva vremena i njemu i njegovim slugeranjama. Dođite. Nećete se vratiti. Ako dođete, nećete se vratiti. Dođite, nećete se vratiti. A ako krenu kopnenim snagama, živi se neće vratiti. Ako dođete, nećete se vratiti. Ako ne dođete, morat će da dođu sa trupama. Neće se vratiti.